Oras ti radyo ti radpas. Kentepen channel 13 dan 2 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Ita malam ti Martes pitsa 12 ti mabilang iti bulan ti Mayo taon 2026. Asi ti segod papagayam mida. Magkadwa tayo ti Master Control ni Engineer Will Laralang at stamo ti TV site TPN Channel 13 ni John Vincent Gumintong. Mamay manin nagpalay lang kinagampayag itilawang at angatang as maglad isa madaydayaw apagtenga nyo. Babaan iti daytoy a programa na paulwan sa umiwingayog kendandaniw tilukanja. At iagserbi minagpay kada kayo Manong Lito Alcantara iso ti siladaan na mangkeben ken mangpasangbay kada sinurat yu abon nagtidandaniw na kay palaunan ti mensahe katit patigyo iti biyag. Ken kastamutin lagi ti papagayam yu nayat at umartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo at ngidawin nyo di kita kumenyo ti live Facebook, ti DCTP Radio ti Radpas, babaan ti daytoy a programa sa miwingayog, ken dandaniw ti Lukanja. Kita tingarod tumuna, panglukata sunata, amay ruknoy kada kay amin na pada-pada. Paring
Dan 8 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Unsakbay na papagayam nga nakibasa ti bunod kinandaniw, kastamot tin nagiti kablawyo, kinikuminyo, ti live Facebook, ti DCTV, kikablawan tayo muna nagiti papagayam tayo, nanayata ti Martarabay, di ta Western Pangasinan. Kastamot ta probinsya ti La Union, Benguet, Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken, Ilocos Ora, Panglunani ti Sudad ti Candon, ngayon ti radyo ti Radpas. Ken tumabutan ti daytoy a programa sa miwing ayog kinandani ti Lucanja. Dagiti kayat na mga irwart installment na motorsiklo at tuyin ti Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation. Manipod kan Dumbrans Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Sur, Ken, Abra. Ken ti amin na sagana, Manipod Region 1, Ingana, Region 5. Idjaya na kada kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairwarte kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawaran plano mga irwarte motor na nagdata mamuyo kayat na dagka motoron. Kuyogin nyo lang o may ito opisina ti Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation. Tagdati agur oray 1,000 pesos sa gungo na itong galada makuyog na customer. Nagdati sa lunsod nyo tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Minno kumuntak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ta bumisita kayo. Karagiti na dakama ta branch office sa Dom Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Canton City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Pinoy Bagayo ng Ugyo, Tiradyo, Tiradpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas kung naisum. Ababalasang to opisina ti Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation. Tapnin sigila maala yung mutlang ti 1,000 pesos no makaruwar ti customer ti motor na. Pre-helmet lifetime free service, 3 years LTO registration ket requirements, 2 valid ID ken may salang ako mikar. Dom Philip Marketing tagur uray kada kayo. Dagiti mo nakabayad ti motorsiklo da, inkay alanan dagiti original WRCR ti motoryo, to opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamutin, kadagiti saan pa nakaala, iti plaka ti motor da banipod taon 2017 nagpababa, 2014 inkay alanan, uniklaim sa Jawa opisina, LTO District, Candon City. Itugot yung lang dagitay. Xerox copy ti original WRCR ti motoryo, agraman valid ID. Napapakayam nila. Naimbag nga oras kin malimyoy ti daytoy nga aldaw ti Martes. Kabara na latta kastamo jay Senado kabara na. Ado kita sikat. Tatangal daw, hindi kalman. Basta radakil at tao ako nada, na banglo tinagnaganda. Ganyan. Kikablawan tayo rin pagayam, Alfonso Rayray. Manariman ngagbuibuya ti live Facebook, ti DCTV Radio Tiradpas, babaan iti programa na paulwan sa miwingayo ginandani ti Lucanja. Naimbag nga oras kin kanitom pagayam Alfonso Rayray.
Kigastamo kablawan tayo na Rolando Gamuso and family, ti Bagar Candon City, ni Roger Rodriguez and family ti San Isidro, Candon City. Kastamo nga Mr. and Mrs. Roy Jodelin Romero, ti Joanna Romero, ni Jao Romero, ti 6-2 General Marcandas, Robio Galimuyo de Locosara. Kastamo karapagayam, Anita Labayog, Jen Wandas Monsigarsiaga, ti Barangay Bigbiga, Sudipon, La Union. Kastamo karapagayam, Angel Racoya, ti Lantag Santa Cruz, Ilocosora, ni Agnes Obrero, ti Talub, Bantay, Ilocosora, ni Linda Ontaril, si Ontara, Tariwas, Bani, Pangasinan. Kastamo kablawan tayo ni Alex Manaog and family, ti Sapang Galimuyo, di Locosora, ni Pastorano and family, ti Rubio Galimuyo, di Locosora, kini Rebecca Dagse and family, ti Columbuyan Galimuyo, di Locosara. Kastamo karapakayan, Artemio Cabangcala, Irenio Cabangcala, Hilario Cabangcala, ni Chito Barcheta, Constantino Dolormente, ti Barangay Banucal, Lidlida, Ilocosara. Hasta ken Melba Rosario, Imelda Valdez, Barangay Patpata, ken Candon City, ni Camille Gasatan, ti Barangay Paypayad, Candon City. Kastamo karapagayam, Bel Magani Gabwatin family, ti Pariok Pors, Candon City, ni Edna Galonin family, ti Pariok Second, Candon City, ni Daniel Galcon, ti Kalawan, Candon City. Kita tingarot ti Pamalagip, Manipod, Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024
National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers. Addan sa kapulkit siyam minutos, alpasan ti oras nga lasais. Kapablawan tayo rura pagayam, Belma Sullivan and family, ni John Sullivan and family, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosora. Pastamutin karapagayam, Edna Tolentino, ti Silag, Santa Maria, Ilocosora. Erlinda Norelia, ti Arnap, Salcido, Ilocosora. Ni Princess Wilburo, ti Caburao, Santiago, Ilocosora. Ni Venus Monte, Tubidan, ti La Trinidad, Benguet. Hasta mo tinakablawan tayo na Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, Epe Bautista and family, ti Barangay Barrientos, Luna, La Union. Hasta mo tinakapayam, Jericho Lucero, ti Reno Tagudin, Ilocosora. Ni Mina Isladi Tararampang, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo rin pagayam, Norme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, ni Gretchen Lia Batingan, ti Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan. Hasta mo tin kan Merlinoma in family, ti Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan, ni Renato Tingorden, Brenda Tabor, Sherlyn Rivera, ti Barangay Ortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ni Duna Abungan, hindi si May Orbos, Jamay Kamaymay, Rosel Largo Aslitumbaga, Maricel Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kastamutin Krapagaya, Batputlas Igan Dawasin, Naimi Francia, Romil Francia, Jefferson in Aurelia, Doming in Aurelia, Luis Gannat, kin Mr. and Mrs. Rayford Eileen Gannat, ti Concepcion, Gregorio del Pilar, Ilocosora. Kablawan tayo mo na pagayam, Roelio de la Cruz and family, Titinan, Santa Maria, Ilocosora. Narno Dueling and family, Tidasay, Narbacan, Ilocosora. Espiritu Salvador and family, Ticabarwan, Santa Maria, Ilocosora. Lorenzo Suliba and family, Tiapato, San Esteban, Ilocosora. Pastamutin Karapagayam, Glenn Veras and family, Tibang Bangar Burgos, Ilocosora. Nihal si Anchita and family, Tibanglayan, Narbacan, Ilocosora. Anthony Dueling and family, Tiapur, Narbacan, Ilocosora. Kinisani Calderon Montero, Tikinarayan, Narbacan, Ilocosora. Pastamutin ka na Mr. and Mrs. Edwin Eleanor Quaresma Alcantara and family, ti Barangay Nalasin, Santiago, Ilocosora. Kablawan tayo pa na pagayam, Rita Puro, ti Kabugaw, Ilocosora. Ni Wendell Ureta, ti Magsingal, Ilocosora. Edgar Marquez, ti Bukay Abra. Abi Kitasol, ni Joshua Kitasol, ti Kawayan, Ilocosora. Pastamutin Karapagayam, Daniel Avalos, Rolando Avalos, Rinaldo Villaros, ni Lorenzo Sibain, ti Langkwas, San Emilio, Ilocosora. King Kastamutin Kirby Villaros,
ti Barangay Matubwe, San Emilio, Ilocos Oras. Kablawan tayo mo ni Idol Wamanani, ti Radyo Kalugaran Claveria, Cagayan, ni Lovely Angel Remuken, ni Rosel Agkawili, ti Kulaw Claveria, Cagayan, ni Ninita Habab Kanyinte, ti Bilavista Claveria, Cagayan. Kastamutin kinpagayam Fridalin Ortiza tinagtutuan Gataran Cagayan, Marlo Nagbayani Rodrigo ti Kulaw Claveria, Cagayan. Kastamutin kinapagayam Nestor Sumawe ni Jose Galindo Edwin Tolentino ti Barangay Dinaratan, Salcedo, Ilocos Oras. Hablawan tayo mo ni Lorde Posilero, Marlita Gamata, Tilintik, Banayuyo, Ilocos Oras, ni Robert Badilla, Randy Badilla, ti Barangay Legazpi, Galimuyo, Ilocos Oras. Kaya kastamutin kin Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo, ti San Pedro, Candon City. Kablawan tayo mo ni Glory Baying Iga, ti Santa Maria, Ilocos Oras, ni Mansel Sibiliano, Takadina, Tinamruangan, Kabugaw, Ilocos Oras. Kastamot kin Lito Turalba in family, Leo Turalba in family, ti Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Ilocos Oras, ken di Bena Rosendo, in family ti Kalimugtong, Galimuyo, Ilocos Oras. Kablawan tayo pa ni pagayam Perlita Mika Ironelia, Ideta Mansano ti Barangay Kaliwake, Salcedo, Ilocos Oras, ni Ana Kasim ti Butubot, Balawan, La Union, ni Sally Baging ti Talimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, ti Ginaburan, Balawan, La Union. Kastaw ti Warlita Pascua Cortez, ti Kalangkwasan, Salcedo, Ilocos Oras, ni John Rogudo ti Bubuga, Santa Cruz, Ilocos Oras, kini Marisa Rubia, ti Barangay Kalitong, Burgos, Ilocos Oras. Kita tingarod tumunadaniw, ngantay basa, na nagkapukin Rosel, Agkawili, ti Kulaw, Claveria, Cagayan. Ti daniw na Paulwan, dagita matam. Mababay na kadagita paludip mo. No daduma kaslag papauyo. Nga madada ako markarayo. Tunggal likikitam, masayar to'y puso. Iti kikitam, isot pagilasinak, no nalidayag sa sainukak, no nakari tagsangsangitak, no naisim magragragsakak, no agsabat nagtimatata adwan, keday kinisem magsinublat da. Danggayan da katarakop mo anabara. Nabis kay datakyag alawato kida. Jak kayat tasikata yagpauyo. Panagayatin pamatagi pay ko. Hingga nang agserbiak di tasilong mo. Ayating kainggat maudi nga amis ko. Sa puyutan kinilayon ta. Dagi tinagsingin na matata. Dahil itong kalagsabat kitag pinarang ta.
ag kinawatan dagiti puso kinriknata. Wen dagita matam iso ti karayo, amang pabaray tinapudno nga ayat ko. Iso tagbalin na bagnos ko, amang talunton kadagiti dalan ko. Suday ta ti Dani wana paulwan dagita matam. Managkapo ken Rosel agkawili ti Kulaw, Claveria, Cagayan. Kitag tuimot nga rod ti Maysa Sunata amay pakuyog ti Dani na. Pasugno, ibalot na nairot nga rakot mo. Taagip mo, iti ipasakat mo. Kinpuklen maning ayat tinggit iro. Uray adayo sikat mapagpanunod. Tunggal ra di ijak makaturog. Asidik ka lang Aside kala kumakitag pa sa dagaken ka. Iti pa nagsubli, di kan panawan ket intay tuloy, relasyon na napalibig. Sisipenta, ni ayat ngawa ng masping, ang kragsata, anak kalingin. Sikat mapagpanunod, galera ti ijak makaturog. Aside kala kuma, kitag pa sa dagaken ka. Iti pa nagsubli, di kan panawan ket intay tuloy, relasyon na napalibig. Sisipenta, ni ayat ngawa ng masping, agragsakta, anak talingin. Iti pa nagsubli, di kan panawan ket intay tuloy, relasyon na napalibig. Sisipenta, ni ayat ngawa ng masping, agragsakta, anak talingin. Agragsakta, anak talingin. To all nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026.
maragsakan na datoy tata, makakadwak dagitoy ang tutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program.
At dapat sa 19 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 7. Kitunan Alfonso Rayray, good evening idol. Great ko man ni Abigail Molina, ti happy graduation di ta UNP, May 13, 2026. From to all Rayray. Thanks and God bless idol later. Unamot ni Marilu Abaya, good evening sir. Great ko man amin na prince ko sir. Thank you sir. Wala. Herodi mga ayam. Good evening sir kablawak man. Da Jona in Tano Duga. Iti kalumbaya galimuyod. Ken Owen Alik Eko. Nagapuday ta kini. Herodi mga ayam. Urama. Ablawan tayo mo ni Yumi. Manariman nga buybuya. Ni live Facebook ti programa. Sa miwingayo kinandani tilukan dyan. Kumusta kaya amin dito Makati City. Kang runan kini Yumi. Ablawan tayo mo ni Tire Alcantara in family. Marilyn Pitarque in family. Nila Alcantara in family. Luz Alcantara in family. Ismael Gabo in family, Mr. and Mrs. Ruben Norma Valdez in family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Kastamutin Grapagayam, Albert Rapado, Preng Requepo, Mr. and Mrs. Bolyon Organaban in family, ti Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Lorna Bumaksa, ti Poblasyon Villavisosa, Abra, ni Carmela Bilandres, ti Piliganabra, Anali Asuncion, ti Bangadabra, Lorena Divina, ti Babalasiwan, Santa Maria, Ilocosoro, kini Miriam Braceros, ti Pakang, Santa Maria, Ilocosoro. Kastamutin Galapagayam, Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia, ti Barangay, Sabuanan, Santa Lucia, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Wilson Calindas, mga Pilipinas ni Gary Gallardo, Crisanta Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili, Galutin Family, ti Barangay Bagani, Gabora, Candon City. Ablawan tayo pa ni Fatima Valdez, Evan Valdez, Merly Valdez, Roel Camat, Ricardo Sabado, Tico Roy, Santol La Union, Castam Tensare Atubia, Charlotte Aglusolo, Solebar, Kodjama, Tin Family, Ti Makawayan, Burgos, Ilocosara. Ablawan tayo pa ni Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Tigapang Pilarabra, Ricato Reyes, Tukepa, Luba Abra, Imagilin Montes, Tamag, Villavisosa, Abra. Kastamot ni Melchor Donya, Paulino Donya, Irwin Donya, Joseph Borita, ti Barangay, Boter, Santa Maria, Ilocosara. Kablawan tayo pa ni Ibi Nicanor, Eduardo Nicanor, ti Patar Agno, Pangasinan, Kenilailani Rivera, ti Barangay Barlo, Millsite, Mabini, Pangasinan. Kastamutin ka na Mr. and Mrs. Frederick Marcel Cumbas and family, Pilimar Cumbas, Presel Bilino Cumbas, Candida Cumbas, ti Barangay Gayaman Luba, Abra. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Danilo Lose Galleso and family, Mr. and Mrs. Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Mrs. Raymond Doliente and family, Dominado Alcantara Jr. and family, Meli Niego and family, Chopilo Balvin and family, Berelio Balvin and family, Lito Balvin, Dennis Aguilara, Benedicto Kodjamat Jr. and family, Ruben Kodjamat and family, ti Barangay Alangigan Sikin, Candon City.
Kasta mo tingin susan galutan, si Bagani, Barangay Bagani Campo, Candon City, nininaw si Barangay Katirman, Candon City, Eric Saldua, si Barangay Amaraw, Narbacan, Nilukusaran, Kinilari Akisay, si Barangay Ambulugan, Narbacan, Nilukusaran. Kasta mo tingin Victor Abaya, si Barangay Kamangan, Santa Cruz, Nilukusaran, Dayan Cortado, ti Kalawan, Candon City, Ria Palya, ti Barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocos. Kablawan tayo mo Mr. and Mrs. Vinnie Violeta Alcantara and family, ti Ansad San Esteban, Ilocos. Ni Gina Linmina, ti Barangay Kabkapuraw, Burgos, Ilocos. Kasta mo Dennis Madriaga, ti Bango Dabra, Agosto Mico Alurina, ti Soyo, Ilocos. Ni Angel Arsena, ti Abur, Narbacan, Ilocos. Kita tingarap din tayo, ibasa ti Daniel, ana Paulwan na pananda giti karim. Managapo kinilen de la Cruz, Salvador. Ti Solsona, Ilocos Norte, daytoy kitadda sa Pagilian ti Cyprus. Ide indaton mo, tayat mo, nasamit dagiti balikas mo, kasman laliag mo do akinapudno. Analokoy mo rik na kinpuso. Inkarem masyak lang tayatam. Abukod ko tapuso kinakam. Adinak to kaumaw rainton kaano. Ingungutin nakto. Ititong pal di biyag ko. Ngam dagli ka rin, kaslaapos sa naitarap. Jakon mananam, dahil didiro tayat mo. Limab ay pa yun, panatay langin ko kanyak. Aduwa sa ludsod, nonyat nagbasulak. Napanan dagiti kari, nagsinupataan ta. Adin tuwagbaw, nasangal ngayan na yata. Agarobos tilulwak, numawaswasan di sapata. Kaspunyal lanay wukot, kanya ka managsagaba. Palubusan ka nugandat mo tumadayo. Amang sapol na nanay ragsak mo. Uray no kas magsat tiangis ko. Aklonok nisot, nay kari agasat ko. Amo kasumangbay to, taldaw may liwliwag ko. Dagiti dumteng adawal kinlimdo. Tititip na kay kurit, may kadwa panid dayat ko. Umapunto tinasamit, nga isim dito'y biyag ko. Suray tati dani na paulwan, na panandag iti karen. Managapo kinlen de la Cruz, Salvador de Solsona, Ilocos Norte, kung dayto'y katanda sa Pagilian de Cyprus.
Kita trimot nga rod ti may sa sunata may pakuyog ti daniw na. Siya, sikat
Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket tinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpabuya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagito belt bags dagito backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuon apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numuti biyang ta danonen dagito no ada kasapulan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Pagkasat tayo, ang kanayin ng pagpagang dito yung Segundo Distrito, at least hanin tiga babayan na po dagiti ay managaya ko na leaders tayo dito yung kanunan kita Deputy Speaker Christine na po Mayor Eric Singson kaya dito na duma-duma pa na leaders tayo dito sa Segundo Distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training nga gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic compaction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduatean nyo, food processing, salting, food processing pickling, food processing sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cook. Dan 2 minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Katunan ni Angel Alpero. Good evening, sir. Great Command Manang Cecil Padilla,
Marlinganyo Romando Regodo, Astamot ni Sir Daniel Talan, Garreno Pamilita, Ambukaw Santiago Ken Castillo Family, Melina Cadano Family, in Bulanos, Narbacan, Ilocos Ora. Thank you, sir. Nagkapureta kin Angel Alpero. Unamon ni Sophia Tabuyo. Good evening, sir. Pasatot man, amin nga taga Marnay Sinait, Paras, Lawingon, Nagbutidan, Lusok, Burubor, Kalaotit, Santo Domingo, Ilocos Ora, Ayusan Norte, Bigan City, Ilocos Ora. Most especially, kay Baby loves me, may patpatig mi unay nga inang mi, Francesca Tabuyo. Thank you, sir. So much, sir. From Susan Tabuyo Vicente. Kunamo ni Nestor Gaboy, kablawak man, ipanagkasangay ni bakit ko, nga dani ti sa bali abiyag, inton bigat Mayo 13. Wala, happy birthday pag iti kaadam ni Tahiben. Kablaw na ito'y nilakay mo, Nestor Gaboy, ita Barangay Langigan Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo na ang Ilisabon Selection and Family, tika Barwan San Emilio, Ilocos Ora, ni Maribal de si Patak Burgos, Ilocos Ora, naan kay Malano, si Bangar La Union, Lilia Dagno, ti Kasilagan, Banayuyo, Ilocos Ora, kay Nisali Kodjama, ti Santa Cruz, Ilocos Ora. Hasta mo kay Leni Ramirez, ti Madarang Salcedo, Ilocos Ora, ni Rela Marca, ti kay Marin Salcedo, Ilocos Ora, kay ni Marcial Bravo, ti San Tiburcio, Salcedo, Ilocos Ora. Hasta mo tin gara Mr. and Mrs. G. Armayla Garnasi Gawatin Family, ti Caterman, Candon City, Mr. and Mrs. Joffrey Lisa Gambito in Family, Arling Galon in Family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Ablawan tayo pa ni Mercy Gabora, Ira Crisanto, Erickson Keynes, Manuela Keynes, ti San Nicolas, Candon City, hasta mo ton gini pagayam, Lorante Gramay, ti Santo Tomas, Candon City, ni Lea Gawat, ti Silgawat, Flores Gawat, ti Barangay, Atirman, Candon City. Kain kastamutin din Brenda Lopez Ariola, ti Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocos Ora. Ablawan tayo pa ni Vin de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, ti Barangay, Pilipin, Santa Cruz, Ilocos Ora, ni Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos Ora. Hasta mo ito nga Mr. and Mrs. Abraham Avalos in Family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano in Family, Mr. and Mrs. Erenio Antolin in Family, Mr. and Mrs. Abraham Avalos Jr. in Family, hasta mo ito nga Mr. Gregorio Avalos in Family, kini Mrs. Edna Escobar in Family, ti Barangay Sabangan Pinggan, Burgos, Ilocos Ora. Ablawan tayo pa ni Cesar Gakutan, Violeta Gakutan, in Gakutan Family, ti San Nicolas, Candon City. Hasta mo ito nga Mati Reza Gaboy, Dan Albert Angad, Lucila Ilgamo ni Osang Reclusado, ti Barangay Rubio Galimuyo, Ilocos Ora. Hasta pa ken Joper Bilaso, Jeffrey Dangkikan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos Ora. Kita tuy pangarod ti Pamalagip Manipod Master Control. Po si Jane Vallejo and I'm
graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester, we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agin binet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar apagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Addan sa pulgot may sa minutos, kalpasan ti oras ng alas 7. Dagiti interesado may reward installment na motorsiklo at tuyon ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod kan Dom branch na bakarin Bantay Santo Domingo, Ilocos Ken Abra. Ken ti amin na sangana Manipod Region 1 ng Ganat Region 5. Idjaya na kada kayo tinaparta ka proseso hindi kalidad branded na motorsiklo Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa'y tururay nyo kagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairwar ti kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano mangirwar ti motor na no data mamuyo kayat na ti agka motor. Kuyogin nyo lang umay ti opisina ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Tadda ti agur uraya 1,000 pesos. Agun ko na ti tunggal adda makuyog na customer. No dati sa studio tumawag di dito yung cellphone number 0927-695299. Wino kumuntak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito bumisita kayo. Kadagiti nadakama ito branch office ti Don Philip Marketing Corporation. Ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Winoy bagayo nangagyo,
ti radyo tirat pas kadagiti, madanunan nyo kakapintas kinaisem ababalasang to opisina ti Ron Philip Marketing Corporation, tapnin sige na maalay umutlang ti 1,000 pesos no makairwara ti motorsiklo iti customer. Pre-helmet lifetime free service, 3 years LTO registration kati requirements, 2 valid ID kin may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagururay kada kayo. Dagiti mo't nakabayadan. Ti motorsiklo daing kayalanan, dagiti original warsier ti motoryo, ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo tin karagiti santay, nakaalay ti plaka ti motorsiklo da, manipod taon 2017, agpababa 2014, in kayalanan winiklem, sadyay opisina ti LTO District, Candon City. Ito gut yung lang kita Xerox copy, ti original ORCR, ti motoryo, agraman valid ID. Ala, oray mga nakarestro ti motoryo, yung kay latay claim jay, LTO latay plaka yun. Ikablawan tayong road na pagayam, Josie Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barruga, Miriam Corbito, San Sumakiab, Danny Del Rosario, John Balocana, kinakita amin, nakakadwa na ti Claudine Nistora, ti Barangay Bilbilay, Galimuyod, Ilocos Sara. Hasta mo ito nakablawan tayo ng Rizal Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Pati Passion, ni Sisalen. Hasta mo ito ng Barangay Captain Mr. and Mrs. Robin Mamaklay, ti Barangay San Roque, Santiago, Ilocos Sara. Hasta pa ikarapagayam Beth Alcantara Domino, Lisa Cortez, Flordelisa Reyes, Beatrice Bas Ilan, Milido Dapiawin, Clarita Domingo, Tesecho Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocos Sara. Ablawan Taypay ni Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocos Sara. Mr. and Miss Berelio Fredelina Domingo in family, Mr. and Miss Benjamin Brenda Rantin family, Mr. and Miss Elimar Pez Domingo in family, Tinalbo Santa Maria, Ilocos Sara. Ablawan tayo mo ni Joe Bilinggawa Salon, Adelina Bugaso ti Barangay Darapilap, Candon City, Nedwina Sorendesquera ti Bangkod Abra, Tesmina ti Kabkaburaw, Burgos, Ilocos Sara. Hasta mo tin Bobby Gorospe, Larry Ababa ti Barangay, Pidpid Santa Cruz, Ilocos Sara, ni Mark Anthony Gratioito, Efren de Castro Sr., ti Villarica, Candon City, hasta tin Bernardita Libaton, ti Barangay Bugnay, Candon City, ti Janismi La Chica, ti Pantara, Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocos Sara. Pablawan tayo pa ni Cesar Balios and family, ni Vincio Inigo Sr. and family, Ryan Balios and family, ti Barangay Alangigan, Sikin, Candon City, hasta mo tin Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Jenny Navarrete, Ladia Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Ken Marisa Abungan di Barangay Colayo, Bani, Pangasinan. Kita tingarot ti Dani yung basa na Paulwan Onyal, nga naggapo kin Victoria Ligay, Tinyoy Ira, Batak, Ilocos Norte. Tinanab mo't ayat dito'y puso, ngam nagbalin na punyal anang duyok, anang wakwak ti barukong, kit ti darak na igamerda iti tapok. Nagalikobang kinaingol nga sok, nagasimboyok makasal panagtuok,
Kinulapam ti Sir Matak. Anang nakanak kadagiti lulwak. Inabol mo dagiti kasamitan na balikas. Ngem ninanam ko't pait kin panaas. Ano nga pras kadagiti arapap. Kitsip mo tinagsapnap. Manglimlimo nga arbis. Anang itunik kadagiti puris. Pinagbalin mo lang anisnis. Dagiti aldaw anamaris. Dimting ka kas baggak. Himing kuyog mo ti bayakabak. Anang lilibog masakbayak. Tanagbalin ka akawar dagiti sakak. Suray tati Dani wana Paulwan Punyal. Aragapo kinpagayam Victoria Digay ti Batak, Ilocos Norte. Kita timot nga rod ti Maysa Asunata may pasurot ti Daniel ni Pagayam Victoria Digay ti Batak, Ilocos Norte.
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukua kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagtaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagaduga ng Garjan di Balbalayda, di nagduman sa akin pa masapol na umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute takto para dito di kalaki victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. nagado nga kakao,
fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ko ito hindi nga aramid nga may isa. Una nga lagay tablayan, habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti nailalok na no preservatives added, kung na yay. How to cook kadaw yay, na pagmalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, DJ 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules. Nututubo maka-ison ati katulungat ti umig ti pamilya ko, makatulong dito bing. Para kanyak sir na pinta sa launay. Sana lang. Adan 30 may sa minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Ket kablawan tayo la Mr. and Mrs. Nelson Mila Gagarin in family, Lolita Pascual Teresa Valdez, Mila Valdez, Marilyn Pariñas, Perlita Kodjamat, Joan Kodjamat, ti Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Pastamot Kasinyan, Rondelia Group, Kaskalapagaya, Maliandro Culas Banwa, Cariño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Enrique Bagdayan, ke Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocos. Pastabot ng Barangay Captain Ilincio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gamilio, Ex-Captain Robert Balben, Tisetso at Sibsibbo, San Emilio, Ilocos. Pastabot ng Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Nahana Kidaog, di Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Pastabot ng Ben Saludo, Abi Saludo, ni Nixon Daquase, Domingo Manzano, di Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo na pagayam, Roslyn Yanga ni Liesel Ramos, si Tagaja Valdez ni May Arias, Yolanda Rosario de Barangay, Patpata Sikin, Candon City. Kastamot ni Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, Bibi Murao, kastamot ni Villanueva family, Contawi family, Mausuela family, di Barangay Paratong 3, Bangar, La Union. Pablawan tayo pa ni Barangay Kagawad, Albert Gamis, Barangay Kagawad, Jukar Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, kastamutin lagi di Barangay Tanod, Tindi HW Beines, di Barangay Villarica, Candon City. Kastapay ka Aurelio Ortiz, Ronalyn Ortiz, Donalyn Ortiz, Rona Mi Ortiz, Dorocho Ortiz, Legardenia Ortiz, di Barangay Nagsabaran sa Balawan, La Union. Pablawan tayo mo ni Dionisio Dakanay, Clarita Ragol sa Barangay Kalaotit, Baknutan, La Union. Astamot kina Mr. Renato Mirna Pascua de Ortiga, Baknutan, La Union. Pablawan tayo pa na Augusto Legaspi, Juanito Alcantara sa Barangay Talyawan, Tagudin, Ilocos. Pablawan tayo mo ni Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, J.J. Coeco, Jopre Cadorna ni Minda Palo, John Byron, Ken Berillo, Ambabag, ni Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocos. Pastaw Ken Glory Gayaw, Emily Tumupia, na Anabel Tamayo, Marilyn Antolin, Herminia Ramos, ni Barangay Calitong, Burgos, Ilocos. Pastaw Ken Ediboy Lovendino, Emily Lovendino, Mercio Lovendino, Angel Vendino, Guerrillo Ligaspi, si Barangay Gilong Dalawa, Alilum, Ilocos.
Hablawan tayo man Rolly Gabaldon, Binaminandaya, ti Barangay Baringkukurong, Suyul Kotoran, ni Richard Chaan, ti Orsalan, Suyul Kotoran. Hasta ang Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayon, Doris Ramirez, ti Barangay Mabilig, Siga, Ilukutora. Hasta mo kin Milani Kabanban Marsan, Delvin Ganadin, ti Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Ablawan tayo mo ti Barangay Captain Osilito Magpali, Ricardo Sibayam, Frankel Mirol, Chupilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Maer, Johnny Picua, ti Bangar Rispan Radio Group, Bangar La Union. Kay Kastangkin Jason Libayni, Marilyn Ventura, ti Magallanes, Luna, La Union. Ablawan tayo pa na April Abilio, Mary Joy Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubang, Elsie Rubang, ti Barangay Ambid, Candon City. Kita tuwing aron ti Pamalagip Manipod, Master Control. Twelve nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon,
Visayas hanggang Mindanao. Lalong Pinas lakas pa. Huwag nang magpahuli. Sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas lakas! At dapat sa 18 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8. Kitpablawan tayo rura pagayam, Edwin Sullivan, Rick Rivera, Michael Katabay, Domingo Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Henry Bain, Don Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Hasta mo tinagablawan tayo ni Efren de Castro Jr., hasta ni Efren de Castro Sr., ti Barangay Bagani, Ubog, Candon City. Kablawan tayo pa ni Sila May Romero, Carl Joy Romero, ni Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Pililena Romero, Martis Romero, Fernando Romero, ti Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Kastamot ni Rosalyn Garriga, Reynalyn Garcia, Roma May Toquero, Edmond Gamata, ti Banayuyo, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Adila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, Julie Navarro, George Ramirez, ni Juan Ortiga Ramirez, Kenjen Garcia Ortiga, ti ti San Fernando City, La Union. Hasta ni Malua Baya, ti Candon City, ni Magda Elio Tapato, San Esteban, Ilocosora, Ili Tiada, ti Kinarayan, Narbacan, Ilocosora, Ken Felix Ramos, ti Lauingan, Santo Domingo, Ilocosora, Kablaw dati ko nagapo, Ken Carlito Estranyero, ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Delia Kidangen, Dio Kidangen, Ricardo Calagis, ni Roslyn Calagis, Ronaldin Dungpain, ni Rialin Benito, ti Barangay Sariwan, Salcido, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Marshall Mila Olvinado and family, Mr. and Mrs. De Gloria Olvinado and family, Mr. and Mrs. Rogelio Nora Castro and family, Gianni Olvinado, Guillermo Olvinado, Catalino Olvinado, Pedro Olvinado, Roger Olvinado, Tito Olvinado, Edwin Olvinado, Castamuten, Rodi Biahe, Lobi Castro, Lobela Castro, kinaamin na pamilya Olvinado, Urbiano Olvinado, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Hasta tablawan tayo pa ila Janus Caro Orpilla, Janes Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan and family Nanaya Gabayan, ti Barangay Salvador Sikin, Candon City. Hasta kila Albert Cacho Almasan de Pilar Abra, Raymond Caducho, Tambulugan, Narbacan, Ilocosor, Eric Paulo de Paua, Bigan City, ni Lester Tilaplapog, Bella Bisosa, Abra. Hasta mo ti Badwa family, kin Garcia family, ti Lumaba kila Papaya, Bella Bisosa, Abra, Ablaw dahil ti Manipo, ti Gumintong family, ti Barangay ng Matikan, Santa Lucia, Ilocosor. Kita tingarot ti Maudi, Asunata, may ruknoy ka na kay amin na pada-pada. Yagko panawan kan, di ka
Yada yung tuwiden na hindi kantukad mang lipat. Lagitem sikat ay ayate, tumpeng anyaman apanubo. Jaktu ibaw in, jaktu lipaten, ayat tayong gatong paltanen. Agnanayong to, ako kwang day to'y puso, sumangbay man idawe. Awan makaukas, kariken sa patap, dilaeng ipatay. Karik isa patak, jaktumang liplipat, ayat mo't kubikupak. Marubos to'y lulwag, yada yung to'y denag, hindi kantukad mang lipat. Nasen talulwag, tinaksang sangitan, mayat jaktu kalipatan. Laglagitem sikat ay ayate, tumpeng anyaman na panubo. Jaktu ibaw in, jaktu lipaten, ayat tayong gatong paltanen. Agnanayon to, ako kwang day to'y puso, sumangbay man idawe. Awan makaukas, kariken sa patap, dilaeng ipatay. Biyag ko panawan kan, ikalumlumdaang, uray ket sumubli aktu tatenam. Apay apanawanak, anyat na kuranga, ikakadi maasyan kanya. Marubos to'y lulwak, yada yung to'y denak, hindi kantukad mang lipat. Laglagitem sikat ay ayate, tumpeng anyaman na panubo. Jaktu ibaw in, jaktu lipaten, ayat tayong gatong paltanen. Agnanayon to, ako kwang day to'y puso. Dapat sa 10 minutos, pasangwanan ti oras ng alas 8, ngentay panagpakada. Ikablawan tayo ni Barangay Kagawad, Mario Barit, Barangay Tresurera, Angelina Abanto, Barangay Secretary, Richie Guerrero, Barangay Captain, Ricardo Belog, Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocos. Astam Kinamor sa Lebo, Lorenzo Lawage, Olita Lawage, Ronnie Alcantara, de Barangay Barakbak, Galimuyo, Ilocos. Hasta kin Jubilito Bustamante, Morenico Bustamante, Prudencio Bustamante, de Barangay Patpata, Balawan, La Union. Hablawan day pa ni Ariel Lopre, Maria Lopre, Yolanda Lopre, Ruel Lopre, Manny Linison, Le Declaration, Leia Eson, Daniel Orbos, de Barangay Katuray, Bolinaw, Pangasinan. Hasta ang kinakapil Gabislan, Andaya, Abilina Locomos, Magday, Ardia Bilan de Barangay, Bitong Galimuyod, Ilocos. Dagiti interesado may reward installment ng motorsiklo at tuyen ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation.
manipod Candon Branch, Narbacan, Bantay, Santo Domingo, Ilocos Sur, ken Abra. Ken ti amin na sangana, manipod Region 1, Ningana, Region 5. Ijaya na kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makairwarte kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano, makairwarte motor na, nagdata mamuyo kayat na tagkamotora, kuyogin nyo lang umay ito opisina, si Royce Club Don Philip Marketing Corporation, tagdati agur oray 1,000 pesos, agon ko na titunggal at makuyog na customer. No dati sa studio tumawag tila ito yung cellphone number 0927-6952-099. Mino kumuntak ti Via Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na nakama ta branch office sa Don Philip Marketing Corporation, ang masarakan di Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Minoy bagayo ng igyo ti radyo tilatpat, karagiti madanunan nyo kakapintas, inaisim mababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, tapnoy sigila maala yung mutlang ti 1,000 pesos no makailuwar ti customer ti motor na. 3 helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, kat requirements, to valid ID, ken man sa lang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Dagiti mo nakabayon ti motorsiklo na inkayalanan dagitay. Original WRCR ti motoryo, sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kasta mo talagisakan pa nakaala. Iti plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017 nagpababa, 2014 inkayalanan uniklaim sa dyan opisina ti LTO District, Candon City. Ito ko lang na kitay. Original WRCR ti motoryo, agraman valid ID. Alawin papagayam nila. Agsipod tribos manin, ti oras ti dayto ya programa sa miwingayog, kindandani ti Lokanja, kitinton manin malum na bigat, padaanan yung tumanin, di sa Dayaw pagtengan nyo. Alawin papagayam nila, ibatimin tinaimbag nga oras, kinrabiwamin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Angel Ruel Laranang, hasta mo tin ti TV side TPN Channel 13, ni John Vincent Gumintong. Ken to'y pagayam nyo, Manong Lito Alcantara, dito'y I love you all. Bye-bye.